isaa cia bilingi wa mauvo. Musiaisia ninawikwatyo kana nwende kutinda nesa wakana wa umondi matuku mwonza mwaini wa nyanya mwakani wa ngilili miongweli na itano ndio dhocha ndini wa bilingi wa mauvo nita wa Robert Mutuku. Tuambiani kana muthenya umwe tina wa mbunge ya Senate ndi ya Amerika kuambia kuthiana maundu meki uthukanio makonetie ndi ya Kenya yumutongoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ulawinda mbokani ndi ya Amerika ni wa mesova likavikie kwiki ya Kenya isi siandamboka kana kutila unyanya na ndi ya Kenya. Gachagua hekulia Amerika kwika ukunikili na yethia utongoi wa Musumbi William Ruto wina mavitio maiviki ya kumose ya matambia eweka vandu va a Kenya onde. The evidence is everywhere and you must be held to account. In fact, the other day when I was here, I was with some senior American leaders last Sunday, and we were watching live a meeting taking place in Murang'a where policemen were beating leaders and they were protecting armed goons. And these American leaders could not believe that it is possible for policemen to attack civilians. They could not believe it. They could not believe that policemen can escort gangs to beat civilian population. William Ruto, that evidence is here in America. And there is no way you can run away from it. And those things will come to light. On that matter, let me appeal to all of you. In your respective states, tell them about Kenya. Tell them to support this bill when it comes to the floor of the House. Give them details of what is happening in Kenya so that they are well informed, so that they can support the bill, so that a review is done. And our request to the American government and the American people, please don't punish Kenya because of the atrocities of William Ruto. Don't withhold military aid to Kenya. Don't withhold sharing of intelligence with Kenya. Don't withdraw all those facilities that come with that privilege of being recognized as an ally of the NATO states. All we are asking the American government to do, once you confirm all these concerns, help us. Don't have sanctions against the people of Kenya or our country. Please, just do the right thing. Impose sanctions on William Ruto as a person, never to come to America. Tuithi nambeni kana atongoi kaunti ya Masako ni makathi ya gavana wa kaunti Mwandu wa Vinya Ndeti kumanwa na uthukomi mwailu ula wetete maendeleo maunduni makiuo muyana wa masoko maundu maitheka na malelo kaunti ni ainena chathini kimwe cha mathiko kuya muthembwa kithioko masinga. Minista wa malelo kaunti ni Nathaniel Nganga nuwetie serikali ya Masako kufikia vau ni kiite maendeleo mekuoneka haikulia nendi maendeleo kukwata mbau serikali ya Masako. Beni Musau nukueleze. Katika Injili ilivyoandikwa, atongoye ya kuma serikali ni akaunti ya Masako mainene ya chathini kimwe cha mathiko kuya kithioko masinga. Imamo kathi ya gavana wa kaunti no Mwandu wa Vinya Ndeti kwa kila mewereta matambia kautala wikite na kuwete maendeleo kivathukanio meveani ta ya kiwu malelo ovama na miako maiweta gavana tawendeye na kualiola kaunti no ya Masako. Tuna mapiye area ya kithioko kiba masinga na ikalakala tumeseubye municipality nigenda twambie kwa access World Bank donor funding ya kuka kweka urban development ya markets isusi tu major markets then wa sub county no yitu ya Masinga o mobangwa urbanization in this area governor no wikite kipaumbele maundu mando boy masila sindu sio ndesi kuhusikana na kiwo gavana yana mubango museo unyone mukulia yi gavana no dokumenta kana na dokumenta meko make museo maseo mayona neche maendeleo asunga bana wikite ekite o miaka itatu ndino wa miaka itatu only
Excellency Wavinya Ndeti akuna projects ngilile na maana 5 Wavinya no dokumenta kana dokumenta na ndeti yasaki dameni ete sikana siasa sio ko agine iloko nanga ya thima mundu na muna kindu getawa grace na kwika nesa unaomba vile tu ya mutolewe matunda ni wewe kiangia ngoma pia tiko ati ya serikali ya governor Wavinya Ndeti ni kwa serikali na maundu masio bomba ibela ile nyateti ndandinene ya kibela cha president 2027 na kibela cha governor 2027 ibela hizo nesi yetu ete Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na Excellency Governor Wavinya Ndeti ayamewera serikali ya gavana Wavinya Ndeti nthini wa mithia ino yeyumite kuikithia kiwu na masoko ni maila ovamwe na kuikithia ene nthini makwata mavalua maitheka ovamwe na kwamia malelo etunekie mikataba ya kutosha tuhakikishe kana andu maitu ala mekuuma sokoni mena plot situ niteze andu maitu mena tu ploti ni wakie kasuma kaku kana watulo munda waku lakini ndwe na cheti cha umiliki etunaandise process ya process title deed ngenda andu maitu makwate allotment letters na title deed ya miunda yo ya maplot mo masokoni nikenda uweze kwethia ona na uweza kwetha tevo kana mwaitu siana sia ku you disinherit wana andu ala moka makosa miunda ai nundu ni mwasiani we na mo ana munda wai wa nau nundu munda mwandikanite ibukuni ya kasoko ja katatu nituna identify more than 50,000 title deeds ila ikomete masaku na tuweka distribution tuambie program wezuko ya kibaoni na tuadhiyo gatu waanite title deed na nina list ya andu alama wake tioko na alama masinga matao sa title deed lazia first registration title deeds na nengoshia na sub-county admin wenu ndumala ba negenda kuma uni unenge maward admin na village admin mati ukendwali matabeti andu mo title deed lazima saku mundu aende bukwa registrar aende ose title deed yake kosa first registration title deed o yuma saku ni mana na nenya registrar uzo kweli andu baitu haiko bidu yake registry ito ya wake dimani ne kuthela in a few months negenda title deed sio ndesi ya masinga yata na section ya mwaleno ya mbioni na kabaa sieto bauni kenda uze kweli ya mbio latia title deed masaku nitunandiki officers ma survey na twaandika ndo ma fiscal planning kuwa ndo maitu mathini we na maundu mabaka ukaweza kweli ya mundu asongizie konge na wamukulia yeze ngana niyo wengine mamikathia serikali ino kwa kwithiwa isauvite mawia kuuma yatha na kwikiwa kwa lami malelwa kuma kithioko kuthithatha kwisila kaewa nginya sokoni wa masinga kila ward ina about 600,000 sia kugrade na kumara road lelo situ kwa uma utama baage ba magate mama lelo make ba maika nyusa wani warding na timanengete ward admin nigenda make sure no one supervise that program together with our engineers so equipment situ sio kama masinga malelo ala tuna identify together with the ward admins na GDU we are going to implement them to the latter to make sure malelo asini matemwa madiodela tuna program emwe ya kwiki alami kuma wakitu kithioko soko kwenda kwesila dada kwenda kumila kaonyweni kwenda kukwata nezi akaewa kutonelela masinga na nendo mugarandi tawaziri wa barabara mbesa sia kwiki alelo sulami si budgetini na nene so we say already contract ila to you flood very soon budget ya binguka nikenda lelo suambie kwiki walami vilingi wa Mavumu Tongo TV kumova masinga kauntini ya Masako nyenita wa Ben Mustau musi umwe kuma utoine wa tisia kuya ikutha kitui cha ithio nwende kukulia ukwate aki itwa mwana wokwa isitwa Musembi muthami kuwetekana taunati woni thayu kumanwa na kuugwa muno akuna ni obisa umwe wa polisi kuma kiseseni cha ikutha Musembi wetekana ta wakoniwe muno esokoni usiwa ikutha atiwa na maumisi mai na maofisa ma polisi maselesi yakunengane obi vala unaselelwe kukwata uiti sipitalini wa ikutha level 4 na itina atiwa ni thayu walayu mbe wa mwayumwe muthelu na bayetambia ya isakuoso Onesmus Chalo no kuelezea.
Kwenana musi wa Musembi muthami abithukwa mwendoni wa silisi ya wiyo matuku mwonza mamu wa mwonza ni avisa wa volisi kuma kiseseni cha volisi cha Ikutha bala watiwe na maumisi maimamo tuwe sokoni wa Ikutha. Maumisi asuma mutie Musembi atekwiye wa muvakano mangonzeo ndini wa soko wa Ikutha mako ni andu maki mamusi simu no kana moke kumwita na kumusembe sivitali. Vampusi wake wiweta kana ndaa kwa tawite vjo sivitali ni wa Ikutha level 4 bala matakitali na momendi chambe manengwe obi namba bewa kwamba kumwita. Kiye cha tumiso alama avicha Musembi sivitali ni masioka kiseseni cha volisi cha Ikutha kumanza obi namba bala mavisa ma volisi Ikutha mambesi kumathio chamate kumandikia obi bala obi isu ya seleisyo na yesa kuandikwa sanya nyasi ya kuicha matuko nyanya mamu wa mwonza bala kicha tumiso mutotia Asia dayo ndeni wa sivitali uwa Ikutha kumana kuwe kuingiate kuitwa Ivoti odhenzi wa mwe wa mototia inaonanisekana Musembi atiwe ni dhayo kumana maumesi mamuto na kuwa kwingi bala ndongo ila sinavikita ndhini wa chadecha kumumasi Musembi inadhania kutelesya musio kukwata haki ya mwendo wom. Istuila ya neno bano nele nene tona istuila ni kwa jia ya Musembi ni kuda niwezi kuda undu ile kuma miakela wana bala wadu kumiana miake sionde wewe kuda niwezi street sionde siya kuda utuikiata Musembi no kubaloka ziane na itu akiwe muko. We want to talk to the DCI and government agencies who are here to make sure that Kilondo wondo wa Musembi nundu siana siake sina mokulio ene ndime na mokulio administrators me na mokulio wethe undo sino amanikana undo nekiwe nekabe mundu no usikie aito to the books nekana justice ikone kana ya mutumio ende itina wiki mbotho yumusio wiweta kana vai cheni cha kukwata haki kumana na undo makuona ulelu wa mafisa ma polisi kuthenikia vata wo bala makuweta kana yumekala na wia kumana matelemia kuma kiseseni cha polisi cha Ikutha kabindani kala mavika po kumanda haki mendi police station mundu ambe nwendi azina ndi kombi moke mamose kulingana nondo ili mamutwe sitali kalile muno nondo avika ewe netele siezi wakamandike obi avika deskini kalile muno mpaka onge aza kuka na amwati ya police station akiti obi yakosekani mewa obi metelo siezi noko komandike eza kwile tuyo na kumana ozizi akandika obi hata waandika oziezi ni obi kana waandika onola mwezi deskini hivi to family nitukuwa tuwezi banene nondo ithakwa no tunamutekemea na tayari no tutie tuinonge eka ango witu tutana kuolia ndo tutana kweka na tumalite tujuke kula pena bila kuka Ikutha nondo polisi ne kututisha na wizilite bwana wali station uchumala no kwa na machunga manga alame otegele ano point inzu tutana kukulia tutana kwata justice hata ikwani na ilipoti tukutongo wako sisi odhoko mwa mafisa ma polisi aipoa valamosio kwenda minister sesei wandhini Kipchumba Murkomen alikideleka tena kwekethio sesei wonu athingililwa ni makwata akiota musim letu pite ilegela kitengo chonze polisi DCI na kwa zizi steps zila tuenasio tuona zito twaite tatete kwa ataki ya ndugu yakwa kinondo la kukulia Mukurumen ila ambapo isiezi wa askari ndio na kukulia kwa mwene ndio na kukanga hivi ako na family yetu na tutete ondo idhakwa na tutete Sub County Police Commander wa Ikutha Raphael Mutiso na kiweto kunikidi wake kwa Musembi ni wende ungwa mofisa Maisalo DCI twawa Komando wa volisi baki tu mathang'etich no weta kana visa wendo wa volisi ukukwatikana na mavitio ma uwani utena mwiyo no kuoswa matami mavima kimio. Ningependa kuchukua hatua na kuadharisha polisi wetu kwamba anapokuwa na ugomvi ama kitu chochote kinaweza mkasirisha wasipate kuwapiga wale wamekosana nao, na pia hata na raia pia wale wakikosewa, sababu tumekuwa na visa pia ya mauaji pia kwa wananchi kule, wakikosana na ule amekosana naye asimumize ila apate kuripoti
hatua ichukuliwe. Ivindani uchunguzi wa kikuo cha Musembi wende musi wake no wetakana ndo thomo ya ekwani muvaka ulona atwa isekeko cha vitho kya isu ekwembeni na mekwata akita musim. Makwete kutu ya tete ngusi tete ila manze ngusi tete na ita makulia ine za muripoti ye ngusi tumanza tatizi ni yumo totelia na kumanza ngusi imwatete manze ngusi tumanza ngata tatizi ende tunaona kuikwatanga na ninga ataalamu makweka uchunguzi. Onesmus Chalo, Mutongoi TV, Ikotha. Naindi ni mauvo mako machati kwatekana aki nini uviki ya kukwatekana ndukathi basa irusio kathetie na mauvo mundu losa kuwa yembe timwimba mundu wa wiyane ona wa munenga yembe yeba emanyula nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wisinesa kana umanthi ndwichenga maundu mesite kweta na nonginya mundu akaliuka na evinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta imbunde asia mundu na ni mubunde asiata mostly nyando alangwata amakiuya withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena kosi ingi kana mundu tekita ukethene na mubunde sia kuma mundu naketha hena wendi kondwa kwekethia ni wakwata cha kwitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwa ni wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku wanu ambio tumangomboka ehe kwata yuyu twebuti bonenge nonie uyosu inyako ndete na gono uya moseo kwani enda kikomba kainga uomboka kuma binanyi kilobi maluga la matemange ngoko ngasue yana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange ni meba tumeta katakata fluency kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwitha ni baba na ndukiatikile kutulia ngoni ando niwe wisi wala umete na kula wendete wia ni wia komana nake Steven Mwema kilunguni cha wia ni wia kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 pa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba Weni wibitwe uithinywa ni mwikwa ivinda yasa na umanthite uiti na ndwakwata ndukathinike ingi Mount Everest Nutritional Clinics ni tuuthinikia mawauta mutambuko ulcers pressure sukali mathina mambio kukuna ningo mathina manga kukosa mwana vinya wa mundume kana low libido kati wa mathina angi maingi no kwatianie na matakitali na ataalamu kwa kuthokia maofisi maito masaku ni kila muthenya Mulu Mutisha Gardens nyumbani ya Superstar Building Golovani Yambe Ilovinota O kila muthenya lelo ni wala Tema Road Lois Plaza kusianisa na Maximum Miracle Center Meru no kila muthenya Sara Plaza kusianisa na stage nene wakwambililia nitwithia wa matu ni Uthika Lodge wakeli Tala Nindoki House wakatatu ni Emali Kindu Mall kwa PC wakana ni Kibwezi PCA Hall wakatano ni Wote Morning Glory Hotel oinge Thika Rambogo Hotel na wakatano ousu nitwithia wa Embu Morning Glory Plaza Golovani Yambe vakuvi na vengi wa KCB na wathandatu ni Mombasa City Food vakuvi na vengi wa KCB kwa mauvombe yange nena na Dr. Munyo kwisila nambani i noti monza imwe noti thandatu itano kana noti monza itatu ili nyanya inyakenda lilikana wale ya kutumia leu waku nesa tandawa ukatumia ndawata leu waku Mount Everest Nutritional Clinics kwa uiti museo. ni na udhocha ingi twendeye na kumanithia witano ni waumwa kwa twai mabodaboda kaunti ya Masaku
na mauthuluko mayo kuthukuma me mwambani kana kuimia ngwatanio sio. Mwitano wake mwene kivila wa ngwatanio ya thukumia a kauntini ya Masako Joel Mwendwa ula wethiwa na gikalu na nzama ya bodaboda uvonge wa matungulu kunenanisia maundu kauta kwivo kwikia mitaratala na kuthungulula alama evithite wiani wa bodaboda mena kielelo kana mivango myathe. Bodi Mutisia nukuelesya aina na tino galo kicha tena ya ndavo mwenga likoni ya bodaboda dhinu wa kilungu cha matungulu Joel Mwendwa wa menda ya mabodaboda wikithikana lana uthukuma na moni andikithie kana maofisini onthe masirikali nimesela na uthukuma isioni siki wathonsi ya matungulu na kundu kungi kaundini ya Masako. Ngiwa ngwatanio na kila tuithio tuimizano maito mabodaboda embwe ni mundu ni woka stage kana no lotu yepo itwazi no ngina embwe andikithitwe na embwe mundu yandikithia no ngina ofisi wa serikali utabwe mundu no na embwe be mundu woka pengine kuma ndingi nunda twaisia ukamba itwa Masako twana Burundi, Rwanda na Kongo na meko twatu mota nitwasia andu azu ila moka manengane mathango la mo madwa kwa ofisi la relevant ni kana machunguzwe andu azu mokite hata na niki mgitumie moka na nichi chao gitumi maendeiwe nikuka kukwito twe nundu no ngina withie muo ni the first priority in our sector. Ngiye imakulia kukona livoti la mona ndo mateo maenlea malikite kana kuvula na mondheni wa weo yuhu kana uthukumi wa bodaboda. Inda na school evungiwe nituze nikuka ando kuma mesi menene mawako mashinani na itwa kulia ndo maito metho memetho mama alameuka nao alameomakua nao alamethwa mayoka utambuka sokoni sito ila nene nimo meva na twetho ni mundu te omwelewa tukune simo polisi ni kana mundu uzu oswe atabani aumete ba na eikata na tuyeba tana pio na tuyeba thukania pio na ndoleme utomia ndawa cia kumila kana cia ulevya na siko ila sio ndito nemba cia utolia miao itwalea nacio atwaze la meithiwa maikwatwa mekanelia ni mithuku idora matatongo ima bodaboda tuitha tuona matetea tuitha tuona kwa serikali mathi mobwe makoyeyela na chui cho twegwa na muthenani wa umunde tuwikanya manywa mama skulu kwikonyano thukumi wa bodaboda na kutwa tumota thindani ma skulu mavingitwe ewetakana nundu moto nyekia thukumi wa muisoni kana sana cia skulu kulika mandu ni matailite twe andu maitu ma bodaboda methiwe mengunu na mena muo ila meleloni maiketho maisembia tumota kana kutumia lelo kwanza ile itailite kana kunenga ciana ile ciumia skulu cia imwana kana cia yetu tumota kutwa chukuni twaleana nacho na itwa kulia askale mama leloni machifu na askali alangi ma kawaida mona mundu wonde wiada 18 atoreka mota akwatwe askatewe nolo munengie ka mota onake akwatwe na iskatewa nduki uchoonde tuyo chenda na kitekele twe ni mea ito sikulu ni nabungiwe na twenda uthuja ndo maito ma bodaboda maikonesi na cia skulu muno cia sieletu bungie skulu mwana itu ikibeti kwa uza na cia sieletu inengwe ndai ya no iko na mundu wa bodaboda iko na meko yoyote ma ubukania umba no nyu twina mbaka elia chief elani ofisi wa administration na administration tuzenwe thukuma aba kwipio na mwenende ni twithire tuyona ndo ingi mayeyumia thayo na twasia embwe mundu wa bodaboda wina thina ata ambuka ofisi ni wa assistant chief kana wa chief kana ofisi ni wa chairman ni kana atone utawa na itabo no na kwika ni kana withie mundu zi twekala nake nembo ni thina wina uo ni watethe ni ofisi wa assistant chief kana ofisi wa chief ndini ya Masako nyeni Toboni Mutisia. Tuwa mauvoni makonetie bodaboda ni kana President William Ruto kiokoni cha umundi ni wakomana na tongoi matwai ma bodaboda na bala waweta kana kielelo cha serikali yake ni kuona kila Mkenya atona kuikwatia mota yake ainena na toya ma mota. Ruto ni waweta kanano kukiitha thoa wa mota ni wathe ya nginya silingi ngili miongo kenda na itano mikovo ya mota na wethe kuma silingi maana tano kwa muthenya ngina silingi ya na yemwe na miongo nyanya bala ingi waweta kanana yo deposit enda ithe kuma ngili miongo muonza ngina ngili kenda na maana atano. Anaweza kuwa na nafasi ya ku-own pikipiki. Hiyo pikipiki ambayo wako nayo sasa bei yake si 190, bei yake ni 95. Ile 190 imekuja ngapi? 95. Simeteremka chini by half. Deposit sio 70,000. Deposit ni 9,500.
Mnanielewa? Malipo ya kila siku sio 500, ni 180. Kwa sababu sasa tukishakubaliana na hawa, mimi pia nitaenda bunge niondoe ile ushuru ambayo bado iko. Na hiyo ushuru pengine itapunguza hii pikipiki by another maybe 10,000 ikuje chini. Tumekubaliana? Na muthiani kana school wa musingi wa Machakos Primary ula wiva musino wa masako ni mwasindi mambathi cia kithio thino masindano mambathi ma maskulu ala maendeye kaunti ya Meru ma kiwango cha nationals. Maniwa vamwe na alimu mainena itina wa kusinda ni maelesea utanu wao na valana mwalimu na asei makathi ya walani mweo wa kisomo cha CBE kwa kumia ibuso isio ya maniwa kwea inengo sio na valayu skulu okwithi wakati wa maskulu ala mekuthi kotane thia president mawikaloni make mwakani huu. That has excelled from the county level then up to national level, and our desire is, or aspiration is, they are going to be invited for the gala so that they can be able to get some exposure and also enjoy the victory that they have attained. It's a team that was taking part in Kilumi dance, a dance that is done during celebration when people are really full of energy, during weddings, during good harvests, and any other occasion that is very ceremonial. It's a Kamba dance, and these young ones are full of energy. They were able to learn the language, though most of them are not Kambas. This is a school in the town, a school that was begun way ago, 1933. Initially, it was an Indian school. We still have Indians in the school, but now the Africans are a bigger population compared to the others. It's a school that is known for excellence. Even when we had the when we used to have the KCPE, this is a school that everybody admires to have their child in. Now we have the CBA. We have already switched on hands-on curriculum, whereby our learners have the opportunity to express their talents. These learners are self-driven. The teacher had minimal attention to them because, for one, they are really motivated, and we cannot fail to mention the support that we have gotten from the school administration. Our HOI, who is in absentia, is also in charge of another team in Meru, that is the junior school, which has won. This is primary school that was taking part in this dance. That CBE, this is the exact illustration of CBE, where talent is being exhibited. And these young ones, as they continue to grow up, as they continue to mature up, they are going to experience exponential growth in various ways in their lives. Naindi timubea Machakos Primary nondo wa kukilia kivevelo cha ukamba thini wa masinda na mambathi ma mwaka huu walaindi mei na mbathi cia kithio cha kikamba ugo twikilangithio bilingwa maugo mondo wa saa munza mubea nondo wa kuthwa watambani na kwa nyenito wa Robert Tuko Internet.